namin khanin diklo takin Zoram Mipui Hriat District Council Chungchung le direct funding Chungchung te kha house a soi chuaka kha Zoram Mipui na Thudik in Hriat ve hi in phuin ka hria a chumi wanga voina heta lo thu hi ka ni ti kha amma sain ka lo soi duwa amma sain Zoram Mipui te Bharatiya Janata Party BJP headquarters New Delhi mingin chibai ka bu ka cheu ke hi ka ming chu Delson Notlia ni in Siha district chuak ka ni a voina hian van nei thlak takin khovela political party lian ber Bharatiya Janata Party BJP hianin membership ringot po million zale somriat anom meka chumi million zale somriat atang chuanin BJP kan headquarters a hroi tu te chuanin National Secretary Morcha National Secretary Mizoram an thlang chuaka chumi zinga chuanin keipo hi katel ve a voina hianin BJP National Secretary Minority Morcha kani pialama Marchak State State Lianber Assam State kuanin minority in charge in Central BJP chuanin Prabarin minda me kani hey voina heta kalau thutna chan chu engdang wang dilawin hey tunlai hian in Hriat angin Mizoram State budget session an nei me ka namin February ni somni pathum sanghi le somni pathum khanin house in nialna achuak na sa chumi in nialna topika kangai poimo berle ke hi a concern ve ber kani ve wangin kan Autonomous District Council le Minority Affairs changtu kan Minister Zoram tak pu lalzir liana in namin khanin diklo takin Zoram Mipui Hriat District Council Chungchung le direct funding Chungchung te kha house a soi chuaka kha Zoram Mipui na Thudik in Hriat ve hi in phuin ka hria a chumi wanga voina heta lo thu hi ka ni ti kha amma sain ka lo soi duwa hey kan Hriat angin tunlai budget session hianin in nialna tam tak a chua pialama hey ke hi tuna Central Ruling Party kan National Secretary ni na hi Minority Affairs B kania chu wangin Minority Affairs B he chuanin keipo hianin Central la scheme an kalpuin dan te le thil chi rang te hi ka tha chiang ve em Central Minister post state tam taka lo zui to tu le Marchak State phe chu Union Minister Minority Affairs nan hianin kan phang chuak vet to chu tiang bokin state dang te po tu na hen kan phang me ka ni ke ni National Secretary Minority Affairs B ka mi ho te hi Minorities Department Central Department khuanin askim chungchang ani mo kan state concern le notice concern ani sim chuanin a minister te hian min ko ve thina ni PMJVK Chungchang hi tunlai Mizoram alar ti po kan hrianga opposition group leader pulal du omakhanin asoi chiang viawa chu wangin askim Chungchang kha chu ka sei tam lo anga Zoram Mipui point assembly proceedings te live ten YouTube atangin in lo clear theya in Hriat vek karinga mase voina hemi Chungchanga ka sei du zo ka chu Ministry Union Ministry of Home Affairs and Joint Secretary hianin voi khat chu min kowa hemi DCMA na an encol Central Minority Affairs Department waya PMJVK Chungchang scheme B ki Mizoram State chunga ngatinge heti khop hianin minorities te in noin thukte reng nen le develop tur tam tak atam te reng nen ngatinge PMJVK scheme hi sport infrastructure development in man vek le ngatinge in DCA minister hianin minorities te hi phunlem eitir cho atumame min ti hialani chutiang khop chuanin central te khuanin voina hianin Mizoram Sarkarina PMJVK aswa samdan cho an shavek to ani
với là hiện sport lắm bằng à hiện trần ý là lâu ngô cái tin anh đi lâu mà sẽ với là cái này abi cái Mizoram minorities concentrated areas na an poi mo ber ta chu sport emo phul lempa artificial turf te emo enge stadium emo khatiang kha an poi mo lo ni minorities te hen enge an poi mo ber kan ti chuanin health lampanga te chuanin education lampanga te henga te hianin voina Mizoram minorities om te hianin an tha cham em hei hi an sector poi mo na lai berani ti kha voina hen Zoram Mipui Hriata kan Thailand du boka achan chu central te po hian voin chon min nui zat to ni mani assembly proceeding ke pon pulal du ama thu sai zong zong kha kalo ngai tha ve veka kalo en ve veka khami pulal du amaina kan sport minister le kan DCM minister accuse na kha hemi PMJVK Chungchung a chon a dik thlapani chu wangin damte om chuanin karle me hian Delhi ke po meeting turin min ko do na hemi meeting ate po hianin PMJVK Mizoram an kalpui dan zong zong he report ka pedona ni chutiang chuanin voina hianin minorities scheme mang hianin minister then khat tele MLA then khat te chuanin minorities te chanvo nge poimo te haidarin voina hian an mani poisa entin nge kan siam theng tin an mani ham thatna tunin PMJVK hi an mang me ka ni ti hi Zoram Mipui Hriata kalau puang du bokani chuanin na china amalama ka sei tong khanin India rama hianin tuna ADC kan ti me Autonomous District Council kan tiang hi som chok India rama hian kan nei ani voina hian state danga Manipur mo Nagaland mo state danga te po hianin council state in autonomous council asiam chop hi chu kan nei ve nual Mizoram ngei pon state in adin chop council kan nei ni chu eng council nge kan ti chuan Sinlung Hills Development Council kan tiang te kha state in council adin chop ani ma se 6 schedule nuaya autonomous district council kan ti te hi chu state in adin chop mo state in adin thei mo po nilovin voina 6 schedule nuaya council te hi chu India Parliament Act of Parliament ina adin chu ahin chu ani ani chu constitution nuai India Ram constitution nuaya inziak lut thapani ti kha Zoram Mipui hianin Zoram Mipui ma hian ka sei du baka chu wangin autonomous council Sinlung Development Hill Council kan ti ma Manipura voina council tam tak omten hen hianin tuna ADC 6 schedule nuaya council te hi chu andang lamani ti kha kan sei non le ni se voina hianin nichina ka sei tong khan Act of Parliament India Parliament ina ashin chhual adin chhuwa council India rama hian som chau kan neya chung te chu Assam state hianin Pathum an neya chung Pathum te chu Bodoland Territorial Council kan ti te North Kachar Hills Autonomous Council kan ti te le Karbi Anglong Autonomous Council kan ti te hi Assama 6 schedule nuaya council an nia Meghalaya pon 6 schedule nuaya council Pathum an nei ve chung te chu Khasi Hills Autonomous District Council Jaintia Hills Autonomous District Council le Garo Hills Autonomous District Council ten ni chutiang bokin Mizoram pon 6 schedule nuaya Autonomous Council Pathum kan neya chung te chu Mara Autonomous District Council Lai Autonomous District Council le Chakma Autonomous District Council te ni in Tripura akwanin Tribal Tetan Council Autonomous Council Tripura Tribal Autonomous Council pakhat kan nei ve bokani an vai in som chung te chu 6 schedule nuaya council omte anni chu wangin Act of Parliament ina ashin chhuale adin chhu ani wangin Chakma Autonomous District Council Chungchung te po kan NGOs te le Mizoram Civil Society tam tak te pon le political party tam tak te pon Chakma Council thia Chungchung te po main an sei thina ma se heng 6 schedule nuaya council te hi chu state ina council adin chop me an ni lo awang le
parliament ina a hrin chua council te an ni wangin voina hianin kan NGOs te le kan civil societies ten entik lukpon tan la thin ma se state thia the ani lo ani ti kha voina han zoram mipui ma ka soi chuak le do bokani chu wangin he kan hria tangin voina Mizoram council pathum omte hi nikum khan golden jubilee po kan lo lom to ni voina hian council kan nei na tangin kum som nga kan thleng to ni kan tling ve to ni hemi kum som nga chung hianin autonomous district council la kan hroi tu tam tak te khanin voina hianin kan autonomy kan power nei te hi population kan han pun ve zela chuanin kan power nei te hi atlem tham em a chu wangin India constitution amendment mang hianin thu nei na sang zo thu nei na lian zo idi langu te in kum som thum kalta khan kan hroi tu abik takin pu hi phei te khanin Mizoram autonomous council pathum te tan hianin thu nei na sang zo dilin voi tam tak state sarkar te le central sarkar te pon no dor ta voin thleng hianin autonomous council pathuma BJP abik takin BJP hroi tu te chuanin anla dil chun zom zel ani ti kha voina hian ka soi le du boka hei kan hriat angin Zoram Mipui tam tak hianin keini autonomous district council ina voina 6th schedule amendment kan dil te hi Zoram sa thak tumna a longai polten om UT dil anga longai tu te pon om voina ka soi fia du chu keini BJP party abik te Mizoram BJP party te po hianin Mizoram state sa thak hi kan du ngai lawa kan pom ngai lawa kan support ngai don bok lo ti hi voina hian chiang tekin ka soi fia duwa voina autonomous district council pathum te na an dil hi Assam council pathum te pon an dil ve tho Tripura council te pon an dil ve tho Meghalaya council om te pon an dil ve tho anni dilang hi voin Mizoram autonomous district council pathum te hian an dil ve mai ni Zoram sa thak tumna kok lova union territory dilna lam a kok lova voina chuanin heng autonomous district council te hi thia thei an ni lo wangin Mizoram state om chung chuanin heng council pathum te hi om reng turan ni wangin voina hian heng district council power pe thei tu le an mani enhancement power pe thei tu chu tunge kan ti chon puzoram thanga emo state sarkar emo nilovin parliament ani wangin kan throi tu te hian central sarkar an dor then ni ti hi voina hianin ka soi duwa voina central an dor na chan po hei hi ani hei kan autonomous district council hi kan hriat angin Mizoram a hianin kan population 2011 census base kan han en chuanin Mizoram a hian za a somparuk don 15.89% te hi population te hi ADC kan ti lai mara chakma area omte anni total plan outlay state sarkarin total plan outlay budget asiam thina chumi kan total plan outlay atang chuan za a 3% chau hi ADC area aman turatan fund Mizoram sarkar hianin aruam man thina ni hei a population base zong ang kan han thlir pon le centralina poisa Mizoram state sarkar aron pek kan in semdan han en po hianin a fair lo em in dai lo na hi anasa em hemi atanga ron chor chuak ani ti hi Zoram Mipui te han kan hriat a thain ka hria a kan fan mu hi chu za a 3% chau voin thleng hian kan la mu ni chu wangin sharing hi a fair lo wangin kan throi tu then khat kan throi tu kalma sa te le voin thlenga kan throi tu te hianin hitiang hi chuanin hei population te kan pun chho zel ta ka chuan voina kan autonomy nuai a hian kan leng to lo ni engpo ni se Mizoram sarkar ina naya siki khat po hek lo tur central sarkar ne na hian kan chan vo tur dik tak kan mu theina turin le Mizoram state sarkar he ta kan fan man tur anni na du to ka an lo chalai thin ang kha thleng to lo se central atanga kan sum mu tur direct kan mu thei ve na turin central sarkar hi izuk dil angu tin an zuk dil mai ani voina hianin namin khan puzira po khanin house apuang chuaka alung chiat thak po kati em a Congress party
hi India rama chuan in central apo ni se Mizoram apo ni se ruling lo ni rei berchin an ni ti kan thavek Mizoram apo kum tam tak Congress sarkar min lo kai shwai thin ani puzira khanin namin Mizoram Assembly House chuwa khanin Thudik nge ni Thudik lo nge ni ti chu ka thalo ma se hoi sen takin House chunga athil pon chuwa khanin karil rutina em a chan chu autonomous area Mizoram politics kan han thlir chuanin autonomous district council area political party an chet that chuanin state apo hen sarkar na hi an la thina ni ti kan thavek Congress party khanin ADC area omte min hip theina turin pu RL zilian soidan taka vote zonnan ti in 6th schedule amendment le direct funding kha min lo tiam thina ni ADC area omten kan har satna kan hriat chian em awangin le kan poimo em ti hria in 6th schedule amendment hi ADC area om za a som kwa pakwa te chuanin 6th schedule amendment hi kan du va kan ke tak nei po hi enge kan ADC ta na ka du ber ka min zo chuanin 6th schedule amendment hi ni chu wangin political party te abik takin congress te an rin awangin Mara Autonomous District Council Area Chungchung, Lai Autonomous District Council Area Chungchung, Chakma Autonomous District Council Area Chungchung, MLA te Congress Party Chungchung kan no thangtling thina ni ma se na mina puzira chuanin heng direct funding te hi in bum na mei ni vote zone na mei ni tia in tham lo taka Mizoram Mipui Hriat a han puang chuak mai kha ke ni abik takin ADC area omte tan chuan alung chiat thak le in kasia a Thudik lo ani ero chuan Congress party hian anin soi fia tura kangaya hei kan hriat angin Congress chuanin pulal thon holo hun lai te po khanin cabinet ngi pon a recommend ti te point an soi thina ma sen na mina puzira thu soi atang ero kha chuanin a in bum na me ani ti te kan lo hra le zela BJP party hi kan hriat angin Mizoram a hianin voi khat ma ruling kan la ve ngai lova sang hi sompariat in thlan khan avoi khat nan MLA pakhat kan nei ve chok kha ani a ma se BJP party hi political party chuanin an thutia ma ding het ber party ani hian ka tha thina a chan chu achunga lu chil tu kani ve awang le a insider pakhat kani ve wangin BJP party hi ka tha chiang em a hei kan hriat angin BJP party shwai tu abik takin Autonomous District Council pathum atanga BJP shwai tu te chuanin sang ni le somparuk sompasari chove la tangkhanin Congress hoin 6th schedule amendment hi kan peng chu winter parliament a kan pasang chuti ni lo chon monsoon session ang kan pasang anti achang le budget session kan pasang anti khatiang reng khanin kum som hi som thum chuang hun kan lo mang to ni hemi ni wangi central sarkar na alo in thak vele ke ni BJP party chuanin ADC area tan 6th schedule amendment hi he ai chakin izuk nor tang utin ke mangi po hi delegate pakhata omve in kan zuk nor thina ni BJP anthu tiaman din zia chu sang hi sompariat khanin purajnath singin sia ha mun ngeya veng vaipi fil veng pui fila hianin thu soi na nei ni kha khata athu soi ane a public speech translate tu po ke mangai kha kani sang hi sompariat in thana khan chuta purajnath singina lai mara chakma ADC area mi puiten hena min tiam chu inge kan ti chuan BJP MLA in thanhlin chuan in thil du bet thu nei na sang thu nei na lian jok 6th schedule amendment hi BJP sarkar chuanin kan ti sakdon cheu ni ti in min tiam ani kha chuan sang ni som pakwa BJP central BJP sarkar na hnuaya sang hi som pakwa khanin Congress hoina kum som hi som thum chuang 6th schedule amendment kan ti sakang cheu tia lai mara chakma area lam hun dangan ron soi thin thleng ngai lo kha BJP ministry hnuaya sang hi som pakwa khanin khati hun laya kan Union Home Minister Purajnath Singhin February ni ruk
sang hi som pakwa khanin 125th Constitution Amendment Bill 2019 chu Rajya Sabha pulu tani kha Congress hunlan voi khatma 6th Schedule Amendment chungchang hi Parliamentary Standing Committee discussion emo Parliament a putlu emo voi khatma la thengai lo masa BJP cha anthutia ma an dinawangin sang hi som pakwa khan he bill hi tuna 125th Constitution Amendment Bill kan ti hianin 6th Schedule Amendment kan ti hi ako kani ti hi Zoram Mipui te khan min lo hriat pui le tan kalo ngen du che uni chompura start sing in a han bill Rajya Sabha han introduce khanin Parliament Standing Committee te zirchiana tan khami bill kha Parliamentary Standing Committee ku ta an hlan le ni chong khatila Parliamentary Standing Committee on Home Affairs and Chairman chu Congress pa Anand Sharma tun thlenga MP la ni me ani chairman nan huaya khanin Parliamentary Standing Committee chuanin has 6th Schedule Amendment Bill hi an zirchiang ni chumi an zirchian lai chuanin stakeholder ho zong te hi an ko khom thina keipo Mizoram ADCIO in voini Delhi a hian meeting a kavatel ve to ni pu Anand Sharma phe chu aina ta thleng ke phe chuanin kavakal chil nge ni chuanin March ninga sang hi som ni khanin heng Parliamentary Standing Committee MP rual ho kha March state a thunei na sang jok an pek tur chungchang discussion 6th Schedule Area Autonomous Council zong discussion nei turin Guwahati a meeting min ko ani chumi min ko na a chuanin keini Mizoram ADC te chu Mizoram Chief Secretary khanin min hriat tirve du lo ni Central Sarkar atangin stakeholders ho zong ta kha meeting a information perfect turin anti awangin Meghalaya atang te chuanin information an dong vek Tripura pon an dong chutiang bokin Assam pon an dong mase van duai thak takin Mizoram Autonomous District Council pathum te chuanin Mizoram Sarkar atang khanin information po min pedu lo ani kha van nei thak takin ke Central aming te in Central Ruling Party a National Secretary kani ve awang le 6th Schedule chungchang hi abuai pui tu berzinga mi pakhat kani ve wangin Secretariat Parliament Rajya Sabha Secretariat ka vakalani chuta chuanin ka hanzo chuan Mizoram Sarkar ne na kan lo thon tanga dinge information an pelo cheu mi mintia chuta chuan Chakma Autonomous District Council te lai le mara Chakma Autonomous Council la kan CM te kha phone ngen kan zo tani chuta chuan information an don lo thu min hrila wangin arang takin Rajya Sabha Secretariat a kalin kan don lo thu te ka shilpia lama an mani tanga direct in information le somna ema information min peturin ka hriatira chutiang chuan lai mara chakma te khan an lo sha ve chawani chuan van duai thak takin min khanin house a pu arlal zirliana kan ADC Minister le Minority Affairs Minister ni bokin Parliamentary Standing Committee an ron kalkhan Reddition Blue a keipo ka kalani ka telani ti ang khan min khan house a soi chuakin ka sia kha do tani ti hi Zoram Mipui de hian in lo sia ta tan a tha in ka sia do da soi wangin le house chung za lo na ning ka sia Assembly House kan democracy a chuanin kan temple kan pillar pakhatani do soi de hi a thiang lo ani chu wangin namina chu mai po ni lovin kan ADC chungchang hi ashalo em a speaker ne na khata anin speaker bernge puzira bernge ka shalawa Maharashtra te Autonomous District Council amang te kan an soi mai ni khang te kha thil za thak lo to kani do to ni voina hianin chu namin khan house a puziran Parliamentary Standing Committee on Home Affairs 6th Schedule Amendment chungchang 125th Amendment Bill chungchang soi turan ron kalkhani omveng la hriat puyang khan asoi ani kha adik lo ni ke hi khata thutchil tu le an session zong Guwahati Reddition Blue a meeting kan nei la a thu po soi tu kani chu wang khammi kan meeting na khan
puzira tuna kan autonomous district council le minority affairs minister hi atel lo ani ti hi Zoram Mipui ta hriata kapuang du bokani chuta chuanin Mizoram chief secretary aron telvea chakma tangin pur rashik mohan le pubidi chakma anron tela lai autonomous district atangin putlom lovate le lai yang lai association atang te pon an lo telling ka sia mara ayoin keile tuna kan cm ni me pulai ko tele kan xcm pu en zakhai de kha kan telani chuta po chon ke ma ngi po hen thu sei na ka nei nei voina hian hemi 6th schedule amendment enhancement of power kan demand na chan chu Mizoram sa thak tumna mo ut dil tumna emo nilovin kan sum chan vote Mizoram sarkar tu po state an sarkar piang hian kan sum chan vote min lo e sathina hi to process kan chan vote dik tak hi ke ni hen idong ve tong uti kan du wanga voina hian 6th schedule amendment demand hi kan nitin chumi proceeding kan nei lai po chuanin ke hian ka soi chuak hian ani chutiang khopcham voin hianin ke ni autonomous district council din mun ni helam pon lama tang chuanin thaviau tu le chakviau tu le sunga viau tu ranga ina hi om thina ma se ani lo zia chu ke ni achunga cheng te hianin kan tha chiang dare ni ti hi voina hianin Zoram Mipui te share in share ta tan lo sei le ni chuan puzira hianin namin khan house ha dot asoi le dot asoi chei nge kan ti chuan opposition group leader pulal du oma khanin zpm sarkar chuanin he 6th schedule amendment 125th amendment bill chungchang hi empower va pe ke hi state ti theipo ne lo central parliament ti theina power leo ani ma se india ram chu federal ram quasi federal te pon te thina state anom me ve wangin keini autonomous district council te chu state noya om le kan ni wangin parliament a kan chungchang an soidon ma ti danglam kan ni don chon a concerned state a stakeholder a concerned state te kha central sarkarin an ngai dana la ve thina ni chuta chom pulal du ma chunga kalom em chu hoi sen takin Zoram Mipui hriata zpm sarkar chuanin hemi direct funding la 6th schedule amendment hi chu kan sarkar choni positive comment thalatuk men comment thalatukin kan pek sakdom chewni tin assembly house a asoi chuaka pudu ama chunga hen voina hen kalom em bokani chutiang chen chon keni bjp Mizoram bjp the point tuna 6th schedule amendment na china ka soitong khan Mizoram sa thak tum demo ut lampang akok lova chu wangin autonomous district council Mizoram chunga omve nei wangin anni na ham thannan lo don tele an chan tur dik tak an lo don ve chuanin adc a than chhojan Mizoram hi a thang ve ni ti kan hria da wangin Mizoram bjp chon kan support ani chutiang chom pu zira chuanin direct funding chungchang te hi thil theilo ni in bum na mai ni vote zon na ni ti in congress hun lai te chuan vote zon nan tan an lo mang mai the chuan mnf stand dik tak te popuziran house a hoisen takin Zoram Mipui sheta a han puang chuak te le mnf party hi minority setana party la om daran ni zia namina puzira thu a soi lai ngei pon ti solo to ka ruling mla tan min han nui so min han nui zat te khanin ril ru atina ni adc area om Mipui te ril ru anani ti hi Mizoram ruling party abik takin voina Mizoram sarkara ruling party MNF and MLA zong na social media min be vak tu te hianin lo sa rose ADC area om te hi kanril ru na ni MNF sarkari na min han deu so na le enga ta ma min ngai lo na te hi keni ADC area ami cheng te chong kanril ru na ni ti kha MNF ta khan in lo sia ta tan kalo sei do bokani hey puzira chuan in direct funding a theilo tin house a puanga mase puzeri na ashiat lo chu keini na china ka soitong khan 6th schedule area nuai om council te chu voina 73rd le 74th constitutional amendment kha kan thrianga heng ho hi chu 73rd chu panchayati raj 74th chu municipalities ani kha voina hen keini autonomous council tele municipalities kan ti ta zone municipal kan ti ang chi tele panchayati raj te chu panchayati raj kan ti te hi
dang lam lu tu kan ni kini autonomous council te chu constitutional spirit po kan zuk en chuani panchayat te le municipalities local body ang kan di lo te hi constitution apo ani in ziak chiang ani autonomous district council chu municipalities te le panchayat ai po chunglung zo kan ni chu constitution spirit po ne state manager within state anti kha ani thina na undefined dan po chu tiang khop chuanin municipalities te le panchayat ai chunga om kan ni awangin voina direct funding theilo puji ra hian ti thin ma se kan han en chuan 15 finance commission atang hian Mizoram chunga VC om zong ten direct in finance in dongani kha chutiang bokin panchayati rasti hian in voina asama te pon central atang direct in fund an bu ve tho state sarkari na nikhat ni a shek po athiang lo ni an sum mu tu rakha ani an mu tu ni diktak an mu lo chuan interest hill state in finance cho yani chutiang so voina hian in pujiran thei ti lo ma se india ra ma hian a theya an kalpui me kani ti hi voina hian Mizoram ma ngai po VC ten direct in fund in mu ti kha a hra chiang tu chu nang ni in ni chu wangin voina kan thil dil hi mitam tak hian in direct funding kan han dil te hian UT demand ang hial tu hian in ngai thina hei po hi diklo voina direct finance kan ti hian Delhi atangin Mara Council PLA direct in sum alo thlok lu don ti na ni lo Delhi atangin Central Sarkar atangin direct in Chakma Autonomous District Council PLA sum lu don ti na ni lo direct in Central atangin Lai Autonomous District Council PLA sum lu don ti na ni lo voina direct funding kan ti hi chu nichina ka soitong khan Autonomous District Council kan sum chan vo ve tur ham thatna kan bu ve tur state in voina district council sum kan bu dan chu hitiang hi ni state the chief minister apia amud on la off hianen hathina ni chief minister mud on chon fund min petam amud off chuanin fund kan butlem chutiang khop chuanin kan chan vo tur diktak te min chalai sak pia lama ani nu tur diktak min pek thin lo wangin voina direct finance kan ti direct funding kan demand hi chu central hianin Lai Mara Chakma Council te chan vo tur hi khuta Delhi central min lo earmark sakse chumi consum chan vo tur te chu state a chon alo thu thawanga ma se voina panchayati raj ho antiang hianin consum mutur earmark sa te chu Mizoram state sarkar hian cheng khat po a khoi thei to lawanga ni khat ni po min rek thei to lawanga chief minister mood on le off inzira kalto lovin ani na tur ang dik thlapin state central in state aron penga state in kan chan vo dik tak chu naya khat po sik to lovin ani na tur dik tak ka min tek kha direct funding kan ti chu ni mai ni Mizoram sa thak tum na kok lo voina hianin hemi aron chor chuana chu state sarkar wang buk hian ti hi voina hen ka soi chuak duwa chu wang 6 schedule amendment chungchang kan ti 125th amendment bill hi chu Zoram Mipui ti hianin min support vector le in lak shan na pakhat ma kok lo state sarkar neb la tuk le consum chan vo dik tak ro bin tek thin lo awanga heng demand lo chuak ani ti hi Zoram Mipui ti hian min hriat puitan ka ngen le cheu ni hei kan hriat angin BJP sarkar abik takin central BJP sarkar hianin keini ADC area omte hi min mangai em abik takin India rama tribal omtele minority stream mi central sarkar chuanin angai poimo chu wangin engang scheme tin reng kan ti mai scheme tam tak minorities te ham thatna turte chuanin tribal te ham thatna turte voina larbe tunlai larbe Mizoram Assembly House so ilhober PM JVK kan ti te po hi Minority Affairs Ministry mo scheme ni in hengte hi enge atumber kan ti chuan Mizoram minority omzong te na economically socially undeveloped na turtele education sector lama ma anson na turte te am ngai poi mo wanga scheme local ani voina hian Manipura Central Union Minister nen voinga Manipura kan panhing kan zin dun to tribal area phe chu kan fang
kan phang na sa to khopa chura chanpura da thlengpon union minister nen kan zin duna chuta chon an ni chu PMJV ke nuaya an thil te thajia chu mi chaho dan community hall te an saksak chuanin boarding school ang type ten an han convert a chu tiang chuanin education sector te health sector lampang te ngai poi man chu tiang chuan focus ang Mizoram ma ro chuan minister pakhate mo le affirm ina poisa an lo mu thei ve na tu kan ngai poi mo zo ka wangin minorities ham that na tur zong ha voina cho sport infrastructure lama kan kalpu heng minorities areas ha voina sport infrastructure an din te lo chin chi amaru tunna tang kum khat kum ni kum thunu cha man tlak loin a chuak ve kang ti voina hen hoi sen takin soi du ni chu wang ani na tur dik taka kan man thin lo wang hiani BJP central sarkar hian engtik tlukpon min mangai ma se keini a state allow entinge allow fatu tu ten diklo taka kan man chung chuanin Mizoram he entika ma ason don lo ti hi voina hen hoisen takin ka soi du bok ne chona to beratanin puzira khanin direct funding chungchang te khan thil theilo ani zia te minril pialama keini ADC chungchang topic shim le issue shim chu Mizoram Assembly House a hen soi thiang lo ang shim khan na min khanin puzira khana soi chua khani pudu aman a comment na direct funding te po keini ZPM chuanin kan peang tia house a soi ring kan po kha puzira chuanin keini ADC area issue shim Mizoram Assembly House a soi chua hi chu thil thiang lo thil suala angai ani kha comment na tangin chu wangin voina chuan Mizoram sarkar ina ADC area min mudan dik tak chu Autonomous District Council Affairs Minister puzira thuin voina chuan an puang chuak to a voina ka soi du chu abik takin Mizoram Mipui chuan MNF sarkar an ning to zia chu he kan travek ma se abik taka ka request du chu ADC area ti hianin I har tong ho voina MNF anti minority party ani ziale keini minority setana alla zia thachiang tu chu nang le ke kan ni voina chuan action mai ni to lovin an thu saya te pan assembly house ata thleng pan hoisen takin min huat zia an soi chuak to ni chu wangin voina chuan MNF inhol ngam ve angu ti hi voina han Zoram Mipui himi video clear tu te ka ngen du hal bokani chuan October alas real last October na tang ka soi du chu na chingkhanin council nei ho state pathum kalo soi chuak to a Meghalaya Tripura Assam le Mizoram te niin heng state pali a chau hianin autonomous district council so 6 schedule hnuai a hian a oma central sarkar chuan in khan na chinkhan kalo soi to a zirchiang tura anti wangin parliamentary standing committee tan ron tira chuan parliamentary standing committee in March ninga sang ni le som ni khanin parliament a bok an mudan 6 schedule amendment chungchanga an report chu parliament a an lo submit le to ni an submit join home ministry chuanin concerned state ka ti chu state palite council nei state palite ngaidan home ministry khan an ngaidan an ron la le ni chuta chuanin hei country atangin Assam chief minister chu tunge kan ti chuan Hindu mo pathian nung ring lo milem batu ani ngaidan an ron zota ani chuanin ti hianin home ministry hena achang re puziran kha na chingkhanin ti hianin a khonge assembly house a khoinga state comment dang te chu ti in ti khan hoisen takin a handil vela he pathian khongai na zara ke hi national secretary kani ve awang le ruling party a national secretary Mizoram atang chun ka ni ve wangin notice state an comment te hi chu ka tha chiang ve na to chu wangin a copy hi chu ka kol thlape ti hi hoisen takin voina Zoram Mipui ma ka soi chuak dowa Assam state chief minister chu Hindu pa ni central in a comment an handila ingai dan he 6 schedule amendment noya 125th constitution amendment noya chu teon chuan state council te hi fund te kan penga
chu tiang chuan in enhancement of power te kan pe inge ngai dan tin Assam Chief Minister ngai dan an zo te ni chu ta Assam State Sarkar chan na chu ti hian an ti voina hian central sarkar ina enhancement of power impact to the tribal te ham than na tur thil tam tak ti sakin tum hi ke ni Assam Sarkar chu kan pom thlape tin comment thala tok mai nan sia chu ta chuan in kan then omlak Tripura Chief Minister khati hunla Chief Minister pu biplab dep chu tunge kan ti chuan in pathian nung ring lau mo milem be tho hindu pa tho ani ngai dana han jot le ni biplab dep la sarkar chuan in thala tok mai heng 6 schedule amendment huaya tribal te ham thatna tur tam tak siam sakin tum te Tripura sarkar chan objection om lovi kan pom thape tin comment thala tok main an zuk thon mai ne chu tiang bokin Meghalaya Chief Minister ngai dan an zuk la le ni Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma phei chuanin Council Pathum Garo Khasi le Jaintia Hilsa an CM Pathum te kha ko ani adokana ko wa until point thing hil ta thleng po an Chief Minister hon an rela chu te oncho Chief Minister in thala tuk main comment azuk thon sak le ni van duai thak takin ka ti don nge Mizoram ADC omte hi kan khongai thak lu tu ka ti jok don nge voina he Mizoram kan Chief Minister chu tu nge ani ti kan thave minung betu Christian thala tuk me ani ti kan thria an party thu pui ber po inge kan ti chon pathian le kan ram tan tia party thu pui manga politics khelan ni ma se chu pathian nung ring chuanin central sarkarin Mizoram sarkar ne na comment aron dil ve chu ta chuanin hindu paten du saktakin an state tribal omte ham thanan mu theiven tura comment thala to ka an pek line keini Chief Minister Christian om chun chuanin comment a sarkar chon ti hen comment min pek sakani he engkim Home Ministry na anron zo apiang la keini na kan dila piang hi negative vekin comment min pek saka positive comment min pek a om chuna chu enge kan ti chuan disqualification chungchang 10 schedule hi 6 schedule area hen applicable vero set the proposal chu hi min pum sakani chu wagi voina hian pathian le kan ramtan ti tu le party Chief Minister ina minorities ho a endan le apui tin lo zia le MNF party na minorities te ham thatna adu lo zia hi chu voina hemi an state sarkar comment atang ringot pohen asiata chu wangin MNF sarkar nan huai a chuanin entikama minorities te hianin ham thatna kan chan vo dik tak kan nei ngai don lo ani ti hi voina han Zoram Mipui Hriata kapuang non le du bokani damte om chuanin he kan council area a shrim kha kan hrianga ni kumlam khanin kamrulin siase tu cha khei road puzoram thangina kan autonomous district council project nei ve chun kan zuk dil chwa leo min chu sak pu kamrul ne na apek tak chungchang kong kha ke mangin committee ka han en ve an kong siam dan chela to kha video pon ke mangin kala van nei thak takin delhi punitin gatkari in breakfast am in soma chuta chuanin a video te la a thalak zong muin keima district obna ani pialama keini a big takin siha district Zoram Mipui tan chuanin khami siasi tu cha khe project local kha kantan chon asset lu to ro pui le to ani anna ka chu tu po thok ro se kamru la pon thok ro se pui ka tilo ma se anna e ro chu aphu in kal ro se ani na to dik takin kal ro se ti ka du wangin le a chiat lo to ka wangin Nitin Gadkari ne na formal complaint ka thelu ta nei kha Nitin Gadkari na mintiam angin thanhin nuwa central study team te ron tira mani lok po khanin bill al na thei to lo nge ka salawa Nitin Gadkari bookin kulai regional director central team aron tir le ni chutiang khop chuanin voina hianin kan asset nei ve chun te po voina chuanin ani na tur dik taka ni loven ani lo zong hian engkim hi akal veka chu wangin awan duai thak tak zeta voina chuanin he in than kuma kan meka in than kuma ni wangin
voina MNF sarkar hei kumnga don an sarkar to an kaldan kan thavek to chu wangin voina hian Zoram Mipui te ka cha du cheu chu tun in than assembly lo tura hian I vote hlu tak kha mang thia mang che Mizoram te minority min mangai tu Mizoram overall a min choi kang thei tu fan po tam tang min pe thei tu tur party I vote tong mu ti hi voina hianin Zoram Mipui te ka ngen du chewa ka cha du bok cheu ni ka lo me